Yazi most of the time iBhayibheli sidalizwa likhuluma about the kingdom of God. But thina sikaze sizwe ukuthi sihleliphi kwi-kingdom of God. Thina sisebukhosini asifani nazo zonke ezinye izinkolo. Thina sisebukhosini, but not bonke ubukhosi, sisebukhosini bukaNkulunkulu. Matthew chapter 6 verse 33. Kodwa fanele kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Ayo. Umuntu osebukhosini unikwa education ehlukile kune education yabanye. Mhlawumbe ba homeschooled, akaveli noma ikuphi, ahambi nabanye. Impilo yakhe udla ngendlela ethize, akadli noma yini. Udla ukudla okukhethekile, ngeke umbone umuntu osebukhosini edla igwinya, akadli noma ukuphi ukudla. Udla ukudla okukhethekile, ukudla kwabantu abakwi-level yakhe. Because usebukhosini akahlali noma isiphi isihlalo, uba nesihlalo abekelwa sona. Ihlalo ezibekiwe ukuthi ihlalo zasebukhosini, lezi ihlalo lezi zamakhosi athize. Akahlali noma isiphi isihlalo. Akalali noma ikuphi, ngeke akuvakashela athi uzolala kwakho, akalali noma ikuphi. Une castle lakho neyakhele khona ukuthi ihlala yena. Mayifuna ukuyolala ulala khona lapha. Umuntu asebukhosini ubekele zonke lezi zinto leziya. Kanti nathi njengoba thina singamaKristu, nathi sisebukhosini but sikubona ubuphi ubukhosi. Sikulobu ubukhosi bukaNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu, thina sisebukhosini obuphezulu nabonke ubukhosi. Ngamanye amazwi ke thina nathi we are expected ukuthi siphile ngendlela ethize. We are not angeke thina usibone senza noma yini, senza noma iziphi izono. Siyayikhoxa ekutheni senza izono, thina siyayibuka, we retreat, asenzi noma yini because sabasebukhosini. Ngamanye amazwi sinendlela esiziphatha ngayo, sinendlela kumele si-address ngayo phambi kwabantu abangekho kulobu bukhosi bukaNkulunkulu. So ungabona ukuthi abantu bayakholwa ubeze behlezi bekhuluma ukuthi singamakholwa kumele siyeke ukwenza izono. Xeke ukuthi indaba amakholwa athanda ukuba ngcwele kangaka, indaba amakholwa ahleze ethana lento yobungcwele, kanti lento yasebukhosini engavumi ukuthi wenze noma yini, engavumi ukuthi uaddress noma ingayiphi indlela. Enikoba akubona ubukhosi noma ibuphi, ubukhosi of the highest God, ubukhosi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi you are expected ukuthi yazi uJesu Kristu mangabe efika emhlabeni ezofela umuntu, wafela umuntu ezelwe yedwa. Iyasho izwi lenkosi ukuthi uyena uyindodana ezelwe yodwa. Ngamanye amazwi uyindodana kaNkulunkulu. Yayizwa lento le, lento yokuthi ubukhosi baNkulunkulu angiyithathi noma ikuphi. uJesu mayezofela umuntu, lento ayenzayo ubona thina siyini, thina singabantu nje kuphela, but uJesu Kristu uyabonakala eyomfela umuntu, eyodela yakhe impilo ngenxa yomuntu. Manje nawe ukuyibuza ukuthi kwenziwa yini uJesu Kristu ukuthi adele yakhe impilo ngenxa yomuntu? Kanti ngoba ile antu yasebukhosini uzolanda umuntu azongena ebukhosini kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ufuna umuntu abe kuleya level of power. Sho ukuthi uJesu Kristu expecta umuntu mangabe esayinikela kuyena ukuthi abe nendlela ayiphatha ngayo, indlela yasebukhosini. We are expected ukuthi sibe ngabasebukhosini, siphile ngendlela yasebukhosini because sisebukhosini kaNkulunkulu.